Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Wih, ada di sawah nih teman-teman. Kita cari mainan yuk. Cari mainan. Wih. Wih, lihat teman-teman, ada boneka Upin Ipin. Wah, keren teman-teman. Boneka Upin Ipin. Wih, kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih, lihat teman-teman. Wih, ada boneka gurita. Wah, mantep nih teman-teman. Wah, boneka gurita teman-teman, ada di tengah sawah. Wih, keren. Kita cari lagi teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Di mana ya teman-teman? Say what? Wih. Lihat teman-teman. Wih, ada topeng ondel-ondel sama boneka Upin Ipin teman-teman. Lihat. Wah, mantep nih teman-teman. Wih, keren. Topeng ondel-ondel. Ada boneka Upin Ipin. Yeay, keren teman-teman. Mantep nih kali ini. Kita cari lagi teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Wih, ada boneka boba teman-teman. Lihat. Wow. Ada boneka boba. Wih, keren teman-teman. Mantep ya. Wih, keren. Kita cari lagi teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Di mana ya? Wih, ada boneka Squid Game. Wah, mantap. Boneka Squid Game. Wah, keren nih teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi. Wih, apa itu teman-teman? Wah, lihat teman-teman. Wah, ada boneka Pikachu teman-teman. Wih, keren. Boneka Pikachu. Wow, mantap. Nih, ada lagi teman-teman. Boneka boba. Wah, keren amat teman-teman. Mantap nih. Wih, keren. Kita cari lagi teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Wih. Wih, apa itu? Wih, kaktus joget teman-teman. Lihat. Wah, kaktus joget. Mantap. Kita cari lagi teman-teman. Masih ada nggak ya teman-teman ya? Masih ada nggak ya? Kita cari lagi. Wih. Ada boneka Squid Game. 2 teman-teman, lihat. Wah, keren nih. Mantap amat teman-teman ya. Hebat. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih. Ada boneka gurita lagi teman-teman. Lihat. Wah, di tengah sawah ada boneka gurita. Wow, keren teman-teman. Wih, oke teman-teman. Udah dulu ya video kali ini. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Dah.